Alebakta ayaba yaudana sanglakiba meetup singnama sege kudung saba lauraga Southern Tribe oiduna constitution ge kudung saba cameron phangduna leire asigumba phibam basida mikok thibage thabak paikhalabadi Manipur ge demography da chauna akaiba thon bagaloinana yellow proof singe right manghanba oina thokane hainesu jerona sina phongdoragle kumjali singani Taranipan lisingani kulumdoi amasung lisingani kunmarida Manipur legangna Southern Tribe ke list ge any Kuki tribe lawthong na bakibine ke warep loba laikre haina palladuna serona sina high state legangna recommend tawkiba wophamadu housing registered general of India da panduna leiri Jingi district singda housing oiriba law and order gi phibamba yengluragade hiramasagi matangda center na panthabata udana thabak paikhatuna Southern Tribe ki list ge any Kuki tribe lokthokadabane madugi matungda NRC census ka marilena ba thabak tharam paikhatkadabane housing ko oiriba phibamba asida kanglon chumna mikok thibagi thabak paikhatpa oithokloi haina paladuna thadok singe lob asina hai Kanagambana Tado Haibasi, Tunganba, Kanglop Amane Haiba, Kangdaba Yawi, Tadodi, Kukizo Puruki, Manung Chande, Manipur Lenga, Amasung Center, Nakudamiko, Tibaga, Marilena, Pakaliba Tabak, Taramsing, Lepkadabane, Karigumba Southern Tribe list again, any Kuki tribe, Lautok Tringida, Miko Tibagi Tabak by Kalabadi, Maduda Torakpa, Apapatapunamaki, Texakna, Lengang Pugadabane Heidi. Ziri Yauna Singi District Hospital Mangada Anova Super Speciality Hospital Athubada Laglagani Haina Health Services Director Dr. and Hamanta Kumana Pondokre Wapamasi State Blood Cell National Hal Mission Manipurna Federation of Indian Blood Donor Organization PIBDO Manipur State Chapter Ga Kusamnaduna Bloodcon 2026 voluntary blood donation and blood transfusion services in Manipur Haiba Hiramda Pangthopa Nomagi Eba Conference ga Marilen and Apondo Kibane Singmairongda Labor Classic Grande da Pangthopa Tharampa Aduga Marilenana funding Makada Chanden Urkol Tamenglong Senapati Amadi Zidigi District Hospital Singda Hariba Anova Hospital Sing Sanga Kadabane Hariba Hospital Singa Sida Pol Pleasant Bank Singso Haukane Mahana Makata Raduna High Miyobigi Punsi Kanana Bohona Bada Igi Mahut Sinpayaba Posaka Mata Laitri Ngalingai Matampa Amada E Pangnaba Honabada Adokimati Awaba Oma Oirambi Yangwana Professional Oina Pangnarame Adobo Hausakti Madugi Awaba Adopangti Laitre Awaba Sing Ase Laitre Basu Hausega Volunteer Blood Donor Gimasing Ase Yamna namely Masi Hangal Hanaba Honabada Health Director Ga Leneriba Department Singa Coordination Ta Amathanaba Honabaga Loinana Maru Ena Education Department Ka Kusamnaduna Mahiro Shingda Natana Oza Amadi Mama Mapa Oibasang the Su Blood Donation Game Matang the Awareness Oibada Hena Kanaba Ma Oigani Ngasigi Tarampa Asana Yamna Kanaba Wakalaw Sinka Ama Pangan Batanatana Ahongba Karadi Purapang Lagani Haibagi Tazabatamle Pondoke. In those 5 hospitals, this modular OT will be available, blood bank will be upgraded and will be available, full-fledged. Luckily, of course, the Tamelong has already been equipped with the blood bank, because without the blood bank, our healthcare system cannot grow. So this is the basic tips, so we are planning for that. Tauranga Marilenana State Blood Cell and ICM Manipur State Northern Officer Dr. Lekang Bump Dea Lakshmina High State Asida Voluntary Blood Donation Masing Asi Chada Contra Hamdoi Rom Tamak Oide Haiba Masinka Asi Chada Chama Yohanaba Miamda EP Bagi Matang the Evidence P Bagi Pandamda Pangtopani Pundoke Ngasigi Tarambatuda Dr. and Bino Singh Director Family Welfare Services Manipur Dr. A. Barindra Sarma Professor Department of Transfusion Medicine RIMS Impal Bishop Biswas National President Pibdo Nachingmana Ngasishu Sharukyaki yamba depend taweba aduduna hairiba akoigi voluntary blood donation se rate hingal halakanda akoigi iram damasida igi
दरकार लेरक्पा मतमदा वाटबा अफबा ई फंगनबा ngambase sigi panamga loinana ayambagi theme disida evolve tawraga tawjabani sigi conference ase Impal West ke Wangoi Assembly Constituency ke Manung Chanba Pauvidekta Laidiba Nupi Singbo Santok Lapi Lehna Bagi Pandamda Minority Resources and Enterprise Center Ama Sarakani Haina Assembly Constituency Asige Ebele ke es Lokena Pondokre Wapamase Pauvidekta Laiba Madrasa Hazarat Abujarda Pangtokpa Salana Zalsa Amadi Dastar Bandige Tharamda Haikebani Pauvideke Maru Aiba Luching Bakiana Sarugiaduna Pangtopa Tarambaduna Lokena Makataraduna Wangoi Assembly Constituency Daleramba Miamgi Mehurchingna Makoi Makoina MLA Oringai Matamda Pauvideta Masak Tokpa Tabaka Amata Taram Mahake Tampa Asidadi Masak Tokpa Tabakya Leptana Taukigani Masage Manung Channa MOB Shige Makada Impal West ke oina sangak kadaba Minority Resources and Enterprise Center asi Pauvidekta hangbage ayaba pire atuba matamda thabak hauduna center asi saragani haike hariba center asi saba loirabadi Maikai Asumgi Ladiba Minority Nupikiada Makal Keage Training Piduna Santok Lambi Lairagani Loinana School Pagaran Mission Makada Yauriba Pauvitek High Skunda Nauna Classroom Sabaga Mari Laidana Togliba Charanaba Sinamaram Oiraka Miamne School Sararoidra Haiduna Mipaiba Si Laibigano Haiki Nomagi Oiba voluntary blood donation camp ama blood center Babina Hospital Sajiwa Zel Gate Kabaishoida Ngasipang Tokre Taramdo Indian Red Cross Society Bisnupur District Branch Sambalai Sakpil Skund Kumbi Ideal Youth Development Organization Sayata Foundation Blood Center Babina Hospital Kabaishoy SBTC Manipur Amade Maxna Kusamnana Sindana Pangtopadi Taramdada Blood Center Babina Hospital Kabaishoy MO in charge Dr. Yunam Bizoy Sambalai Sakpil School Kumbige founder Moirang Temple Okendra Zenius Waller record holder Amade Mahaki Luinabi Medha Indian Red Cross Society Bisnupur District Branch ke Secretary Dr. Huidrompa Roman Su Sarugyaduna voluntary blood donor Kiana Lemna EPK Sambalai Sakpil School Kumbige founder Moirang Temple Okendra Zenius Waller record holder na haikibada E Mathau Tarakpada E Piraga Mubige Punse Kanbanatana Ate Pambai Laitebana E Pibai Yaba Mui Shingna Isana Yana Toloktuna E P Minasi Ege Awatpa Mention Bada Sarugya Minasi Haike Side Society Manipur SSM na Sinduna SM Segna Iba Side Sagage Kundarol Hainimington Ba Sagai Asige Puari Iba Lerigama Pongkre Yaripo Tulihal Wak Lekai the Leba Alha Syed Abdullah Malik Allies Ithemge Yimda Pangtopa Lady Pongbage Tarambaduda former Chairperson Minority Commission Manipur Senior Consultant Surgeon Alhas Dr. Syed Burhanuddin Central Motor Transport Workshop CMTW MT Infalgi Deputy SP Alhas Syed Riazuddin Writers Unit Impal Manipurgi Secretary Odamba Writer and a columnist SM Sek Advocate Alhas Dr. Syed Rabi Khan Advocate Amadi Additional Deputy Commissioner Chanded Syed Muhammad Firoz Khan MCS na Matang Sena Thoiba Mitunglen Toramapo Amadi Akanaba Mitunglen to Ina Sargya K Adoiba Mitunglen ge Warol Pibada Alhas Dr. Syed Burhanuddin Hai Mioiba ama oina isage haurapamba khangba haibasi tangai phadabani ngasi phongliba sagai asigi puari takpa lairiga asina sagai asigi tungda haurakliba naron singda masage haurakpham mayek sengna khanganbada yamna kanaba piragani lairiga asi hena masaka thongnaba isage paripuri yawba lairiga amasu athobada phongnaba hona minase haike mana makata na hai Aikogi tungi miron oirakadoriba naharon singbo lairik laishu ningthina hayenduna lamdam asibu lebaka asibu chokhatpagi
Maikaida Purakpada Achoba Thodang Lobinese Haike Tauramatuki Sarukama Oina Manipur University Department of Mathematics Tagi PSD Panglakraba Dr. Syed Sabanam Dasu Asam Makudon Piduna Taramna Opakaloinana Ikai Kumnaba Utki Loinana Sagai Asigi Ahal Oidaba Mioi Anidesu Asam Makudol Tamki Thasigi Mangada Saiton Nganukonda Bomba Pokhaibadagi Thogdokta Bom Machitna Makongda Panbadagi Soktuna Lairiba Mioi Anida Ngase Peace Committee Kangleipang Manipur PCKM na Chatuna Senge Mateng Kusina Kre PCKM ge advisor RK Sanayama Elias Megana Lusingtuna Committee Asage President KH Rajesh Yauna Thamnapokpi Nupi Yaipa Maruki Maru Eba Lusing Su Yaukiba Tingbang Piba Adu Laibaktiba Thodok Da Bom Masena Soklabi Hayai Kont Maning Laikai Dege Nong Tombam Pe Indubala Chehe Kuntranipan Mapureba and Bisorzit Amadi Saiton Maning Laikai Dege Soibam Sanatoba Chehi Yankai Nitoi Apopa Lake Hidraba Angobida Peace Committee Kanglaipak Manipur and Thamnapokpi Nupi Yaipa Marup Moirangna Selge Tengbang Senka Dokusinaki Tengbang Piba Aduda PCKMG advisor Ningtamsa Sanayamana Pondor Kibada Irang Asige Saitan Nanglaba Red Zone da Leriba Awana Nanglaba Singda PCKM na Koina Satuna Awana Tengnariba Kudong Sadabasing Kayada Bading Pangduna Lakibagi Makasa Tarakpa Oina Ngasisu Angamba Matek Karapiba Lakpane Hairaduna Kudaki Oiba Mateng Piba Asina Tungkoiba Yadabana Lengang Nasu Awabataras Basingidamagda Toksal Taurangkea Amma Pakat Haningbake Aw Pamba Wapam Sing Supongdoki Sengitembang Piba Aduda Thamnapokpi Nupi Yaipam Maruki President M. Santibla Secretary M. Binarani Advisor M. Santilema Amadi Assistant Secretary L. Premlasu Sarugyaki IGPC나 방법 농지기 라션 방법 보통에는 방법에서 말만 잘나가서 좀 못한 방향에 때 우리 막하다나 하잖아 컨티뉴도 어쩌다가 적다리 해서 많이 탐드는 게 지금 해주는 게 Prime Minister Narendra Modi nangasi lebakasage ahanba birthday vara de slipper trend flag of the Ukraine North Bengal ge Malda town station de train do flag of the Kibani train se Haura amasung Gauti Fawbage Marakta Sengani Prime Minister Office na Thadrokpa Chironda Modern India ge transportation da henda darkar odekleba ase airline ga manana economical oiba fare da passenger sing da AC Bande Bharat Slipper Train na Phanganba ngamlagani train asina atapa journey hena yangna Sapna Amadi Hena Kudong Saba Pangalagani Haidi flag of Tauraba Matungda Prime Minister Narendra Modi na Tungantong Amba Rail Amasung Lambigi Infrastructure Project Lupa Crore Lising Ahum Jani Yang Kairongge Project Singe Foundation Stone Yongki Project Sing Asina Bengal Ge Zapkata Kongtang Hena Yangsan Bagaloina na North East Ka Connectivity Hena Fagal Halakani Haidi Hausak Sanabagi Pauda Tongantongamba International Player Kaya Yauraga Manipur gi Oina Kwaitiki Prize Sauba Boliban Tournament Ama Odiba Second Kudaitam Ranjana Devi Memorial Invitation Men's Boliban Tournament Haying Dagi Haunaba Sem Saba Loide Asigumba Manipur gi Oina Kwaitiki Sauba Tournament Asibulam Daba Asigimiamna Ming Tabio Haina Bolibon Masanagi International Referee Oibatanatana All Manipur Bolibon Association ge Executive Member TS Romeo na Abdul Dawle Wangway constituency ge MLA ke H Lokena Mahake Lekhidrabi Machanapi Ranjana ge Ming the Katpa Tournament ase All Manipur Bolibon Association ge Ming Makada Sourcent Welfare Club Amadi Youth Team Yum number Huidrom Thiam Laisang Kongna Sinduna
Yahitel Lampak Yunam Huidrom Tiampa Leishang Kongda Pangtokadabane Tasigi Tangkulum doi Pauba Satakadaba tournament Asiga Marilenana Romeo na Makatana Haikibada tournament Asida first prize da citation ge Matakta Lupalaka Ani Rana da citation ga Lupalaka Amatamgane Aduga Atai individual pricing da su Lupalising Taratara Tamgane Asumna Manipur ge oina prize khwaidagi wangbagi mathakta international player kya yawgadaba tournament asida miyamna miyeng tabiduna sanare shingbo puning thogamina se haike Thasigi tang nipandage punna tim kunmana sarugiyadna socio-economic development organization sedo nongmai khong mayai laikai na senduna sedo grounda Chatakiba Pip opened a 5-man S-side knockout football tournament 2026 ki Mapu Royal Team Thanglawaina Oikre. Ngasi Sanakiba Reba final match ki Apiba Matampa Loiba Pawada Royal Team Thangalawai Amadi IMCC Ithai Kunaugi Timba Animagna Goal Amata Sanabangam Dabadege extra time Haptana Sanakibada Su Timba Animana goal Chanaba Ngamdabadege penalty so Royal Team Thangalawaina IMCC Ithai Kunabu Goal Ahum Amada Mai Pake Winner Oikraba Royal Team Thangalawaida Trophy Galoinana Guest Prize winner Lupalising Kuntragi Manapiki Runner Tahoraba Ithai Modern Civilization Club IMCC Ithai Kunaudana Trophy Yauna Guest Prize winner Lupalising Kungi Manasu Pikiba the best player among best scorer da Guest prize ke mana lupalising ka amamam peki. Taramadуда Dr. Ilangbam Amit Kumar, proprietor Lamyanba Enterprises na Sibges, H. Ningtam former chairperson Arong Nomaikong, Gram Panchayat na President E. Surendra Sit, Adyaksya Kaksing Jila Parishad Amadi Atay Masang Naiba Milkyasu, Guest of Honor Oina Sarugyaki. Hausig Maro iba pao amahne pizari. Dhanamansuri University ge ahanba convocation ngase pangthokre. Jamaga Taranipan Suba Major Chongtham Mia Memorial Day 2026 tawang pangthokre. Adoption and POCSO Act 2012 amasung trafficking khaiba hirana khanananya kre. Loinana Prime Minister Narendra Modi na ngasi lebaga sege ahanba Bande Bharat Sleeper Train flag of Taukre. Image PAODAM ngasi gede matang sadaloi jere mieng tabiri besungba muka hana kurum jere.